Jina Nabi munta iman ka Allah pada neraka. Napa boleh bini na orang karang sokon paski ceremi cung neraka. Pertama. Dua, beda laki bini kak dinto selake masuk neraka sebini masuk swarga. Sabolike. Pasera contohna ingki kak dinto Fir'aun ben binina. Fir'aun neraka. Fir'aun sombong sampai ngaku pangeran. Ana pami ngaku pangeran, Fir'aun nikah bapak mulai odi tak toman kering. Sombong ngaku pangeran. Dan banyak orang ni kamu tak tahu mana sakit pas sombong. Kengmun orang karang sokon cek bong sombong. Biasa namun tak tahu man kering, mun kadung sakit pas mati. Fir'aun masuk neraka, binina Fir'aun Siti Asia masuk swarga. Dua. Telok. Beda laki bini kak dinto selake ben sebini masuk neraka kapti. Pasera contohnya Abu Lahab ben binina. Pasera Abu Lahab majadiin Rasulullah. Tapi seteti kendala pertama deka perjuang na Rasulullah. Majadiin Rasulullah keng se asak rosak ben selang ngalangin dek perjuangan Rasulullah, bahkan make majadi se mate na langsung dek ka Rasulullah. Menggana ikarang sokon para pejuang Islam, para ulama, para kiai tak usah kasambu munteti pejuang Islam seteti kendala seteti seasak rosak pertama kerapet semak tak usah kasambu nikala mulai lambe ki zaman Rasulullah iki penyaring iki soal zaman mangken nikah zaman bingung pak mara jawab mi karo akay lamololo kagete Pak, zaman mangken nikah zaman bingung. Bingung tak bingung? Orang karang sokon bingung. Nuro agiai sedi mengkoi. Arwah lain, arwah tak paduh, arwah bida. Nuro asap kangko. Beda tada? Penyaring beda tada? Lakarlah zaman bingung. Sebuna Imam Syafi'i akhir zaman manusia umat Islam banyak bingung. Mara jawab teh kalau nak syuting patot mapatot kaget. Zaman akhir manusia banyak bingung. Sengkok noro asapai. Arwah lain, arwah tak pada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi demun Imam Syafi'i dalam keadaan bingung je. Umat Islam tahu repot. Umat Islam tahu mang-mang. Torok kiai, torok ulama, sekabersihin orang-orang kafir. Torok tokoh, torok ulama, sekabersihin orang-orang munafik. Insyaallah mun atoro ulama kiai tokoh agak dia umat tak kira bingung. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor telok Manteran selamat tak tepak ke nomor tung 2 telok ni. Manteran tepak ke nomor 4. Panapa nomor 4 laki bini selake ben sebini masuk swarga kabeh. Amin kote.
Sel sabak rokok nji gelu. Ngokos. Terus lagi. Selake ben sebini pada masuk swarga kabeh. Sera contohna Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben raji-rajina alhamdulillah mantan sedua mantrian tepak kasih nomor 4 apolong sampai ke swarga barakah umurah barakah ilmunah barakah nak potona mancer muka tuli andi anak makai norok kabe mancer tak mandir deki tetik laku mancer ngandunga anak pabolan neka perjuang nak orang bini ni estona tak langkong semua si apok tompok genjeran neng orang bini estona saya tanda coba orang bini kalah orang laki nete contoh reng bini ngandung nikah genjerna pada ben aperang ning kiaki agama Allah reng bini rembi ulama bedema debu sengkok tak tahu genjerna ge apa genjerna orang bini rembi dari raja genjerna manggana susmiati muntra oleh genjeran raja dua nikah lako ngandung rembi Allahumma sholli ala Muhammad ajawab susmiati mati naki air itu saya sangat bacaan kula amul jaaki tor cinta sayangi ajunan bapak hadirin ibu hadirat muslimin muslimat undangan jamaah pengajian seinsyaallah ajunan imul jaaki sareng Allah saya sangat bacaan kula amul jaaki alhamdulillah jen kula ajunan semangkin apolong tempat mulja kalaban orang-orang semulja kalaban acara saya sangat mulja manter-manter kak binto aropaki tante apolong ajen kula ajunan kalaban orang mulja sampai ke swarga amin apolong sareng para alim para ulama ebingking Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma para bapak para ibu ore langsung ke acara inti karena neka waktuna ampun malam ampun jam 7:30 lebet kula kol sanga yambe orang lenteng lak lauk kula pengarah ka entoh tak intara kula neka isah kol sanga terode bah yang kula tak nyaman ka Cihamid sing ngonceng Cihamid akan cah atretan gula ben Haji Abdul Hamid nih ke Mekah abureng sampai dari akan cah ngunceng ke hori cukup lebet telepon itu pun bening ngunceng TV lebet ke Abdul Aziz Gending kami entari pengarah mangken nih ke gula tak entara keng iman kening ke boy tambah kenapa mi agile teh bebe tambah genceran dia teh kok mikir ke amplop melon terus lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat panapa pertama anjuran Rasulullah dan kula ajunan mun ngaule onjengan mantan agak malam mangken nih onjeng salamatan mantan Bapak walimah salamatan nikakan banyak macam terus lagi sampai kol berempat kol 12 erekan gendeng napa gula walimah salamatan nikah banyak macam beda seekocak walimatul khitan
salamatan sunnatan beda tadi biasanya karang sokon sunnat pahe salamet thank you umun mangken sunnatan nikah nyaman lema areh beres lain ben sunnatan gulagi kene lambo mun gulagi kene lambo asonnat lain ben mangken pakai dokter suntik terus lema areh beres aduh mun lambo teh orang esonat di kesenjatan na telo napaan pertama lenteh dua pekipe telo todi uduh ngitek mak di leson nata pertama lenteh isumutaki salah kelia sakit teh mungkin abang ki ingat sampean ki pakai cipet ekipe pakai tokel dus nancel dero teh engki pangocak ibu dia montro tulia beres nabang cewek kalau nabang reng bini teh gula lambak saya sonat nabang reng bini tapi gula jadi tak gendeng nyari reng bini serap cinta abang gula teh kalau mau nabang saya coba jangan abit saya beres Allahumma sholli ala Muhammad walimatul khitan bada walimatul hamli salamatan kandungan canreng karong sokon peletan beda pak bulan petong bulan ngone ibu dukon pelet abit beda orang aku lunrakin nyor tabang di ibu dukon nah encan mun nyor gini ke tete gini mun nyor raja ke dakar rajo berarti si hamil ring nyura lambo rajo alhamdulillah ke hori lambo nyura gini umi nemu rasa dia bada walimatul haji salamatan hajian bada walimatul haul salamat na orang mate le malam mangken panika teretan seekocak walimatul urus salamatan man banyaring salamatan man le kaangkui salamatan mantan nikah bi Rasulullah pelain lain ben onjengan sunnatan lain ben onjengan pelet lain ben onjengan hajian onjengan mantan nikah pelain bi Rasulullah dan kula ajunan mun ngaule onjengan mantan tandi uzur wajib intar mun tak intar hukum matusa engki pagaja engki mun tandi uzur wajib intar mun tak intar hukum matusa ya mun uzur la kering sara jadi entar aku pot merepot mbak sampean la kering ki entar saya rasa ngosong mun pas mati teh engki na engki panyare engki na engki mun ionceng keng mun te onceng cek dak ngade orang remun te onceng mantan pas entar dia berarti gurumuan entah gelu cedel mulai deh. Aro ibu dengar ate onceng lah mulai. Entah gelu teh. Hari ini bahas segiko. Atanya orang karang sokon. Katipan apa mana bi ampun adet kiai istiadat kebiasaan. Pada ben eko bena ecompok bene ada oncengan. Maka aman toh aman tanda oncengan. Mula datang ke abar lo, aro datang ke entar kapi, tak usah onceng, baik mantan wima parlo selain. Oh, mula ada istiadat tak apa teh. Mula biasa oncengan, cek entar teh. Mula kebiasaan teh onceng tak apa entar. Contoh, pada ben ngakan, rosahia. Ngakan nikah sebagus debun Rasulullah kan ningkong engki soko sekangan ningkong deh ire
alakong kimicak sarong toko pahalongo jaba sudingan ya bolan soko sekangan ningkong tombet sekacer teketagin kedubur nikah bagus ning cuma beda adat kebiasaan neng daerah Karang Sokon riase paling dines ningkong napa asela enjan ring Karang Sokon mun mangkiin kiai pas ningkong dia berarti orang ajar alias tak de karena sedia seneng Karang Sokon ria sedines asela deremah yuk utamakan kebiasaan al-adah muhakkamatun asela boy alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad mun ionjeng wajib entar mun te onjeng je entar lemun kula ajunan oleh onjengan mantan napa yang harus kita lakukan pertama napa anjuran Rasulullah dan kula ajunan mun icapo onjengan mantan pertama seperlu ekalako adu aaki mantan ji beni intar ngakan teh Arya kan laku akael mulai gila doa ada saya doa gitu lah kada beden lagi iyalah abi teh abi cek pakare demun Rasulullah ke Sayyidina Ali mbeen mun katamu yang hormat tamu dia beri kakanan senyaman polana Ali mun tamu ji beri kakanan hormat di ben bila tamu mulai Ali tu sana emben sakeluarga dek sakale lo berali kakak dimbaya Rasul pakai bekat tamu yo abi mun Pak Pauri benci Hamid sakeluarga lo ber tu sana deki demak berkatakin kakak dia tapi alhamdulillah de Pak Kalas de Pak Katase tu sarwe pendongaki ibu angkat bibi Allah beni kalau tulisan tuan rumah tu sana sampean kapi ibu ang bi Allah amin Allahumma pertama doa aki mantan manjalan barokah akapi nggih ana pebolan bapak amantan ria karo abesna saya seneng mungkin karo anyar abi nirya pada beneng ikir tasek jong ngabos akin tasek seneng tak seneng dari pengkir ngabos indah seneng kencing intarin debak ke tengah sosate tula ionceng dari lembek tahun 2000 beluk ionceng dari podai benraas sekalian ku lepas atobet dopak ke tengah tasik rowago lajur teh parau alon tak jebun kuburan ibadah ionceng boleh gula saporana muni apes dari pikir seneng tingin tarik ke tengah pada ben amantan oh njan orek abi niria nyaman iya mungkin nyar mungkin bini tak berangkat ke biarit lokale aduh tila kompoy ni bini ngandung tapak-pak beni iosar kiri selatan tapak-pak tak melak mata na beton dia mungkin abang ki panyaring ki na bangki mangkan doa aki mantaran tetiase barakah fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma mangkan gula masenga kamantan dua sampian ngidi ngaki kia di le arif rono kagele Lagi cek seneng ngasih laki genteng si bini ratin. Dia minta temung kok lambur. Ya cek dari sekian arif ibadah remak. Arab ya malah cutu teh. Teki. Malah cutu tak bisa mak. Bakalar jarak jauh.
selake dari Kalimantan sebini Madura mula cudu Apollo asam di gunung garam di laut kalaulah jodoh tidak akan kemana acem bedi gunung buje bedi etase jauh keng mula cudu Apollo neng cobit setong teki roce mungkin abangki panyareng kina mangki mula cudu ya beda remah kula mesen le arif siati bisampian nikah Susmiati saya Susmiati reng bini apa reng bini kula beni menyepelekan reng bini kula pengalaman mun reng bini kula bini dua apa yang kocak kakek manggana orang bini remontro tu dia masuk ke swarga selake soro abini boleh dari oh sholli ala Muhammad pas kiri teh lo kang ngeson lo malah sakit kiri ojo nggak ada lah menegeng sengaja geng mati cibi dapat akan apa bon bini dua banyak jalan ke swarga kiai tahu sama aduh banyak mun jalan ke swarga keng macet amadur ya anapa jaring hadiah na swarga mun demang hadiah kipas angin deh engki na engki panyare engki na engki seya tepi orang laki ni kareng bini anapa mun Rasulullah mi epa kontengate reng bini reke bay dari tolang bilu oi bilu nyareng teh epa loros potong cara nak laoni saya tapi orang bini tengah tereng laki magan reng laki ria je ngalak sanyaman nah arapa reng laki ria imam reng laki re sengatora ke orang bini dan ada hak-hak tertentu ada remah reng laki napa sekandi reng laki artana orang laki reng bini andi hak tapi artana orang bini reng laki tak andi hak jauh matruat laki neng gitu artana orang laki reng bini andi hak artana orang bini reng laki tak andi hak mangga namun beda orang laki mampu keng tak boleh join ke sebini maka sebini oleh ngicok pesen si laki tolong pesen deh tolong deh ngocak bumbu bagus ngocong ke hori deh ngocak ke laki palang dek budi lomber pesen joh kok dan ke lagi Tetimun pada orang laki mampu tak boleh jain kasih bini umpama 10 hari biasana per hari 20.000 10 hari tak boleh jain maka ring bini oleh ngicok pesena selaki berupa 200.000 ketok cocok mulai alam kaki cocok Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad hadirin wal hadirat sesami mulja lemangkana karena perkawinan nikah bre sengak cek pasalan niat ale arif tako kita aniat lek Susmiati tako tak aniat tuli aniat pakai sampian lambe si abini tak aniat mungkin la akompoy tuli aniat napa niat tak pertama niat ngamri ridhoan Allah alhamdulillah ngamri ridhoan Allah karena abini nikah pakonan
orang mun langau le ridhoan Allah bekal ekani serebi Allah bekal ngau le rahmata Allah orang mun lau le rahmata Allah insyaallah masuk surga make tak apa je ngah iya make tak apa sa iya mun oleh rahmata Allah pakun surga amin kau teh orang apa di nak dia amin Allahumma coma ya nikah seolia rahmata Allah dia de lemah entek lu kule bersampian seolia kabelesna Allah mun rok toro ocak ka Gusti Allah panyaring mun rok toro ocak ka Gusti Allah tapi mun ngumir bencengkal ka Allah di mesihkan isra Nabi Allah bi Allah isra bejeng tak bejeng beni ikan ni sereh tapi bekal ngaule tu kana Allah mansur oleh rahmat Allah kapi tuh dua niat ngiring lampana Rasulullah anapa mantan mulja male cetina norok mulja oh mantan remuljaan ben kiai tak abes joh mantan ben sandala ongke ke atas ang di ibebe dong ada siapa di kaki lo kan nang nabai bagusan din mantan angkuy kuade kembang perhiasan bermacam-macam tongok din kiai terpal ya muljaan mantan kina bangki panyaring kina bangki niat ngiring lampana Rasulullah araji para nabi para rasul araji Nabi Adam araji mangkana perkawinan ria mulja pertama lambe kelakuan perkawinan ria laksanakin eswarga serak Nabi Allah Adam alaihi salam soalnya senika bapak orang muntandi bini kengku pegelar soki keng Nabi Adam itu lagi mak Nabi Adam odi neng suwarga pernah tak pernah penyaring pernah tak pernah bila saya tahu encakan terjawab encakan sampean ku laku insyaallah tahu tibi saya suwarga je pernah amin kau teh mayu mulai berkata macam cenggal lagi kita kalau ngucap amin je Nabi Adam odi neng suwarga tapi karena Nabi Adam dia kacipi kengku tak pernah gelisah Nabi Adam apa tandi bini makanya kira mikir Nabi Adam engkau ibri mata bi Allah temu parlona kopeng elong colo temu parlon kapi dapat kabar bener bucil Nabi Adam cengeng apa parlona oh mulai hari jagelak le temu parlona le hari Nabi Adam lambak apa parlon kadang odi kadang mate odi tadanya benar romoro laudi mate tak usah cabut malaikat maut kapan mati ala mate apa ya parlona matur ke Allah Gusti panapa parlona ka into jawab bi Allah jia bede kancon Adam akhir rosok kacer Nabi Adam pon tut bi Allah pas ekebay orang bini asmana Siti Hawa tila teti orang bini semak ibi Nabi Adam
tegur ya Allah cuma semak gelu dong cai pun kancona Gusti iya kabin gelu pak panyareng kak ya bos ke syutingan demak kak kita ikan jadi kolik syutingan empat kak ada bunda gue nah apa coba cek songkok kapian terus lagi ya demak semak gelu dem cai pun kancona iya kengki haram dem tadi panapa Gusti kabin gelu dem mbak ngabin hawa dia majar mas kabin dah panapa mas kabin dah Gusti salli ala Muhammad alfa marrah bi ghairi tanaffusin maca solawat ka Muhammad saya bukale tak usah anyabuh mun ria mas kabin mun Pak Arif ngabin Susmiati majar mas kabin solawat saibu kita apolong mate mungkin abang ki majar Nabi Adam majar berempah 500 mi majar 500 tak kuat oleh 500 Nabi Adam tak kuat matur ke Allah tak kuat mun saibu Gusti kuatan ning 500 napa debuna Allah iya dam tak apa-apa 500 sama jermu dia sampai makin tata caranya berlanjut dalam hukum Islam sampian majar mas kabin tak mampu otang contoh sampian ngabina orang pakong masuk ke sampian orang cek cocok kah keng mas kabin cek larang pas minta 3 juta gelu gereng bini remon minta mas kabin cek larang khairun nisa'i ummati jebun Rasulullah paling bagus seorang binintang umat pertama asbahuhunna wajhan macem ber kamu anak lek Susmiati reng bini bagus mun macem ber kamu anak katemon ben selake misem belence ibri banyak misem beri sakoni misem tek beri sekali neng taiki orang bini karang sokon lain beri banyak misem tek beri sekali monyong beda tada Allahumma sholli ala Muhammad beri sokoni pakun misem beri banyak misem macam berkamuah ada yang bini bagus 2 wa aqalluhunna mahran mun abri mas kabin cek rang larang pamuda ibu sambil okor dari pereng ada ben Honda jual Honda makai pada tahun pada tahun 2015 tergantung pereng mun mulus larangan mun tuksak mudeun ada mah goreng bini mun ratil 3 juta coba 20.000 coba minta 3 juta tak pajuk mungkin bangki panyareng kina bangki Allahumma sholli ala Muhammad otang gelu 3 juta mampunan yang 1,5 juta majar 1,5 juta tandi tahun datang tak apa-apa iya siapa tahu Pak Mocak sebini kak ampun 3 saya 1,5 juta teh otang ngaki napona tak ada bagus Engki dah engki. Keng mun tepak gareng bini ceremi tada ponan majer. Terus lagi ya. Ngiring lampana Rasulullah. Telak mabanyak umat Rasulullah. Anapa? Kula ben sampean nika mun mabanyak anak Rasulullah bangga seneng ka sampean. Amin kok teh. Payah kok teh. Gila terserah kaki ngucap amin tak amin terserah. Engkau tuh reso senyor teh. Rasulullah bangga ku laku umat Muhammad nika mun banyak.
sampai ada bu kan nabi-nabi selain kan Nabi Adam Rasulullah ada bu karo umat gula karo umat gula bangga Rasulullah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sesami-sami mulja mangkana le arif sampean pabijaksana sebagai orang laki saya ngak cendek iator orang bini paham orang laki ria imam reng laki sengator ke orang bini reng bini ria makmum bekas harus atoro ke imam alias ke laki sebini mantermuka bi Allah tu reng bini salihah. Anapa reng bini ni ke pertama mak muntroan di anak bagus mola pipit bagus insyaallah toronan bakal bagus pipit bagus tombuna bakal bagus lebih mun sebini soleha arapa orang bini ria pacetaan reng laki ria karo nyombang bibit Aro ari karo nyombang bibit nyabok bibit mari itu bu untur ngaleng marah dari gadeng kaki kita atus lah kolom ke berung si acetak ring bini susmiati iki banyaring iki apa beri bereng saya cetak mas tinggalak ke pacetaan mun pacetaan nabi lu saya cetak norok bi mun si pacetaan na loncong saya cetak norok lon mun pacetaan na bunter saya cetak norok bun apa tergantung pacetaan lah saya nyetak dia susmiati mangka namun orang bini dia soleha insyaallah nak foto na bekal bagus keng mun si bini dia meleng anan bekal meler mun reng bini dia ceremi anan bekal ceromu sebenarnya anak ngalak ka penyaring ngalak ka olan embuk ria pacedaan mantermu kena tiap orang bini soleha ini ke terakhir kula pahambu ni onceng tibi sambi nampung kamu lolo kakek amin kau teh manter kelar naga pengajian sambian nika pun setengah sanga uip kol sanga waktu lebet nih iya diberi kuasa disain di serjo terus lagi ya Allahumma sholli ala Muhammad lamba beda orang laki nyaman Sabit bin Ibrahim ahli musafir perjalanan lamba ben mangken kan tak pada mun lamba terus lagi ya perjalanan nikah jalan musafir mun mangken kan numpak mobil bis motor teh yos Sabit bin Ibrahim lepas setong tempat dalam cuaca panas Sabit bin Ibrahim lapar pelkak payah lebet nang iba benang kan apel ya besaki apel ramira tinggal bes kebebe beda keker setong tak habis pikir tak mikir lanceng Sabit bin Ibrahim dari lapar ben pelka epon tut apel langsung itu tak tahu tak mikir je halal haram mari itu baru sadar innalillahi wa inna ilaihi rajiun insya apa apel mun pas orang tak ridho musibah tang tabu kapasuan bereng haram sampai mular Sabit bin Ibrahim takut haram apel lo beda orang dina gitu oh bodoh sampean aja lenan pah ngaok ibu benakan tua pah punya kegereleng celeng kakan bi sampean pola nyari orang yang minta ridho beli boleh deh akhir esar bi Sabit bin Ibrahim si andi apel ju ah bedoroma ngolok salam Sabit bin Ibrahim pak sampean mun namui karo mana orang ngolok salam paling bagus telo kali berapa tepak katanian assalamualaikum kita langkong mun labeng perapan abuka sampean cek paloros ben labeng nyingkir geluk
Anapa takok tuan rumah ini dalam perapan alako kalakuan saya kata dusi orang. Kebadur nyolot tu. Pada ben mantan anyar are lopak ya. Mantan anyar haram make matuai kalau lopak. Apa boleh lambung? Mungkin apa mungkin? Mula pukul-pukul juga. Loh iya, selebar lagu betul. Lopak make matuan tadi. Panyingkir gelu. Assalamualaikum. Tuan rumah keluar nguluk salam boleh. Assalamualaikum. Tinggal mulia nguluk salam boleh. Assalamualaikum telo kali. Sabit bin Ibrahim nguluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serai luar dan gula. Sera Sabit bin Ibrahim. Dari kamu bagi musafir dan gula pak. Napa parlona? Bener apel kak into geduna panjenengan. Oh iki ke napa pak ki buru beda geger kening kakan bijen gula dari lapar ben pelka tak mikir gelu haram halal pak mila dari panika dan gula nyonari go endek ka panjenengan pari go iki apel sekakan jen gula takok tabuk kapasukan bareng haram. Anapa le Arif le Susmiati nih syarat abe termasuk dari syarat muntero andi anak soleh soleha cek ngakanan bareng haram. Anak petretan orang mun ngakanan bareng haram akal nih kata geran normal pak. Hei kak dintong wah ya lo kiai pak unggas rekan kompo iya bang kok ini lo kiai kak dintong wah deh pak. Iya Pak Unggas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kakanan bi Allah mun ibadat tidara nempel ka jantung nyemprot ka otak. Dadi mun kakanan haram barang haram tidara nempel ka jantung nyemprot ka otak. Berarti otak semprot dari barang haram. Mangkana orang mun ngakanan barang haram akal tagara normal. Kiai salah ulama fitnah kiai eko cae Islam esak rosak perjuangan Islam esak rosak. Anapa minta normal akal lah karena semprot dari barang haram terlalu lebur ngakan barang haram. Napa boleh bi Allah pas epatetiman nih mangkan cek ngakanan bareng haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Terus lagi ya. Terus lagi ya. On pak nyonari don apel saya tekan dan gula. Mikir tuan rumah, Arya orang bagus. Mun tak gus bagus. Tak kira minta izin deh iya. Are cocok dia tang mentok. Alhamdulillah. Are tendewi orang karang sokon sampean mun nyare mantoh tengate. Jangan bestunya. Sampean mun beda anak beda minta, anak beda minta, abes geluh. Siapa saya minta aja. Nah pan saya perlu abes. Pertama abes ibadana. Abes pejengah, abes wirita, abes Qur'anah. Dua abes akhlakah, dak remah akhlakah bentatangke, akhlakah satretanan, akhlakah ka orang tua. Bagus akhlakah, abes nomor telo, abes ilmunah. Mun telo dia akompol, makin miskin terima. Jarang orang garang sokon bang abes tunya. Mun numpak pajiru. Tahu ke Pajero kaki? Tuh tahu apa kaki? Pajero ria nyara mobil Pajero roh lebih 600 bagus teh. Beda selemak sekejuta, beda 600 lebih juta teh. Mau numpak Pajero minta anaan, kayak katoi bisa bini kak ya. Apa le? Siapa tamu? Muhammad, dirim gending. Apa kak? Minta Fatimah. Anak kau ben kakek atulit sebini terima kah beda ya le Pajero oleh 2 hari ini gaper Pajero na oleh nanginceng panak pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek ngabes
antar ya pada benjang bejengan teh re jeng bejengan jeng etabeng jeng bulu yok bulu yok mun nengeneng jeng bejengan jeng neneng teh ibadah kada tamen teh tunya noro bunte sampean mun nemen padi tom ram rebe noro tombu keng mun nemen rebe cek ngarep padi setombu lha iya teh ngiding Allahumma sholli ala Muhammad ngocak tuan rumah keh iki pak kula ridho kapal saya kakan sampean keng bede syarat kenapa syarat pak kula ridho kapal saya kakan sampean kalau bede syarat sampean ngabin anak gula keng anak gula buta tengel buih kotol palang bas untuk pak sampean kan ngocak iya dah haram lah haram gini bangki nah pada Bunda Sabit bin Ibrahim mun panika syarat tabak ten kula siap ngabin potri sampean apa adanya sepenting sampean ridho ke apel seekakan gula akhirnya pakabin mak mun makabin anak ini kasih paling bagus apaan makabin tibi kor tau tak tahu jadi ngada tuh kau udah bagus orang bojo pakabin mari pakabin sah ada bu matuah cong sabit Eki matuah masuk ke kamar binin adentos masuk ke kamar Sabit bin Ibrahim depak ke kamar terkejut ternyata orang bini sebude kamar tak pada benda bunda matuah daun matuah butah tengel bui kotol ternyata tak bui tak tengel tak kotol watin apa kakek ibu tak sadar iya bu buru Sabit bin Ibrahim nyorot coba keluar mi abeli cong salah masuk ketua salah masuk di rumah dia tak kotol tak bui tak tengel tak buta cek rajin berarti salah masuk mi semat tua Sabit beni salah masuk ye bener bini nabeen engkau ngocak buta beni buta tak ngatelain tapi tang anak dia cong mata bede keng tak toman ngabes bareng maksiat tengel beni kupek cong bede kopeng ngiding biasa keng tak toman ngiding akin bareng maksiat colok eko cak bui beni tak bisa abenta cong cuma colon tak toman afitnaan tak toman apesoan tak toman jungaduan tak toman maksiat tanang sok iko cak kotol tak toman maksiat cong aja binin ben kapolong nak akhirnya apolong orang laki bagus orang bini bagus soleh solehah apolong sejahtera damai akor tentram sakinah mawaddah akhirnya si bini hamil alias ngandung lahir siapa si lahir benih orang je pasera si lahir orang alim allamah pasera Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit jadi mun pipit bagus tombuna ba panyaring mun pipit bagus tombuna ba manjalan tepak agak pipit sebagus amin Allahumma bon gan ganto orang ongke tibi kalau tak kau igi kira orang lenteng mantir ki ketemu na boleh tak ketemu boleh mun temu ni swarga gula mun masuk neraka sampean masuk swarga teret gula mak atau lagi ke Allah kak dinto semuruk abdi na gua mun gula masuk swarga sampean masuk neraka iya ya bes segendu macam temen leroy pada remah teh yang mantirin masuk swarga kapi amin Allahumma amatul ke itu mantir mungkin ilmu barakah manfaat khusus mantan dua sapuraan kule salah sapura aki sampian salah kulinya porah mantir mungkin tabur ngaben pengapuran Allah amin Allahumma amin ilmu si sampai aki mantir mungkin ilmu barakah manfaat Allahumma amin akhiran ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin sepo anom undangan sesami mulja tol emurjaki sareng Allah sekak dinto pengajian keagamaan si ampon isampiaki sareng si mulja selepon ye haji